Biya kamal normal kenyam. Bana racha kamela tok kataye dane sha din kabur sha kan nakaja. Te garani cha ala do kana hokin ishikan kak ishikan kacham you know barmandan le ro gwazu me bana jenen. Kan kak te sham ka tela kak musha sham do bana cha lat nitin content with me. Ene me gur jen obey nywaga bukon mo dan le rodo ban jiguch ko gawo ba do balat ka dub dan to ka jan din ka bor o ken ka kak cham ken ka kak ji ko tira ken kan ka cham an do ba dan an chara do chi o ken che kak cham ka je do mi dop ken jaka kumi ko tira gwasa me chikir ma yadi chude me cho kur kir ma yadi jo jan o dumute ga do ma der ne kon la farmer ken ne kon tin to ko kala jiho de ka jako de ka te ka mal ka je no wude me wuri ko tira so cho gwasa mi kut sar ke ma yadi ko jala ulang no gwada da ne ken jang ken ko na ke din ka bore ken ko ken nak ne jan ba jan de baro ta mi ka ne jan de baro ken ne jan de ndok cho jan de de ta chi ka chi wona jan de baro ko do te jibon to ngwalong chana gwa men go gwada me man nyodo ka ken kan ka cham na me jen kwaren ka ji western equatorial ki de kon lardi chana me lar no kamakwi wuda me chana kuman ben gwada me wuda me gwen jog me te ka later to de jog gwada ma la hok to ton wuda me jen wuda danan kwa interview men te ka hokke te ka ne ken don jela kwaro me dol kan jen kwar me ken ci ka dol ken nyam dole ci gan dol ka kwi ko do ba dien ma de hokken de ga tetin ki de kan la ka jere wujin winimi ci wuda me shoje lo wuda me chok dal cha kan ta condition na te din ka bo te tin ci ka che nen anya wuda me ne janan chen jen ka jongle janan changane re wiki ko tere chien jidit ni jongle kan moten jana me anyok o katela mi ci kan sham o ok ngon tem kwa kan tela kak ti kan ga sham ano ngai kan alo tela kam ya cham ko pin che ku tela mi chwale bel reten ano lo kan je jana me ni shang la jalat ke duno gorno do danen woy kan e ke je kai ko tora jan lel kan no shuman chalat ke le jana ka charo je mo chaja ko ne jen wuda mene dien chunen jogo mi ko tenden nin ka gwado mi ko de jen ton ten tela bel reten bana me chapne jen mi shagwen je wo ba din ka bor ba kan ga je ji ko tora ko do bran chalat ke je gwasa me ne de ti akadit ko nin chi kulawe ko bugro ka kwon kim yadit lim kana no dong de kim yadit da mal de jenong kam dien kam ne de content ko ken de content ka tin take a bell gwa men je kwene gwasme I would like to take this opportunity to appeal to your leadership again Wudame, Your Excellency President, to direct the states that are involved in incidences of friction between farmers and pastoralists, which may lead to a gross deadly situation, a situation where gross human rights violation will be registered, to proactively engage. We are partners who are ready to support the government in taking a lead in mitigating and preventing this particular friction not to run. So she information not to run into violence among the top. On the top is UNIMIS, but unfortunately we have some leaders at the national government level in security institutions that undermine this effort because this effort is not favoring their personal interests, and that is why sometimes we say this deadly criminal violence are politically motivated. And janina me meja motivated politically motivated ko chemene we dan and chene ne chika jang na la din kabur and we can know na me dong da me gwa ke dong de la no e politics na mon kay ngode mo wa din ka bor wa kan daga ne de kon tilla ji ko tra kan murle ko wude me jen jeno ko murle ku kala o jo kan o biya la de me ko neti by the way chala do more than che kala de 20,000 cows tin chanang nyok men chalar kon gwa men 5,000 la okti choga 5,000 kan chanang ko chika la do chika tan kan lo jo kok tungwan long by the way so jere ga dan ji to ko mo ji ko tra tele kadien mi chacham ajan dan chala